لا هرجع بين دنباش دم پێشکەشکردنا بوتەنە دەمژمێر شەشە و دەستپێکی دەژی گرنگترین سار نوچە. هەشت ژنên Kurd li Efrînê de zîndanên grûpa El Hemzat de hatine dîtin. Qanûna Qaysariya Amerîkî di navarasta meha şeşan de wê li Sûriyê werê bicîkirin. Siyaseta hişkirina jêderên derehî li dijî Kurdan li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Fermandarê grûpa Sultan Murad ya Sûrî li Lîbya hate kuştin. دووبارە سلااو دە بەردەوامی ئەنجامدانە بن پێکردناندا لە باژاری ئەفرینە دو ڤیددیۆیەک بەڵابوو تێدە دیار دەبێت و ژمارەیەک ژنێن کورد زیندانên grûpên çek derdine û bê exlaqane muamelê gel wan têkirin. Doh li sertorên civakî vîdyoyek bەڵابوو têde diyar bêk û heşt jinên Kurd zîndana grûpên Hemzat dene û bê rêzî muamelê gel wan jinan ji aliyê grûpa çekdar ve hatiye kirin. Vîdyoya ku hatî belavkirin dengvedanek di nava gilê Kurd de durust kir û jimareyek rêxistina mirovî bang li civaka navdewletî kirin ku hedekî ji binpêkirinin grûpên çekdar re deynin. Li bajarê Hesekê hêzên Amerîkî dewriyek encam dan jêderên xwecihî Sûriyê ragihandin. Hêzên Amerîkî li taxa guêran li bajarê Hesekê dewriyek encam dan. Herwiha hêzên Rûsî jî dewriyeke leşkerî li gundewarê Bakurê Hesekê encam dan ku ji devera Til Temirê dest pê kir heta ku gihişta bajarokê Zirganê. Her de heman derbarê de beriya demekê jêderên xwecihî ragihandin ku otomobîlên leşkerî yên Amerîkî li ser rêya Hesekê û Helebê ya navdewletî li devera Til Temir li gundewarê Bakurê Hesekê rê li pêşiya dewriyeka leşkerî ya Rûsî girt. Projeya yasaya ku beriya sê salan de Kongresê Amerîkî de hatiye pêşkêşkirin ji aliyê Serokê Amerîka ve beriya demekê hate emzêkirin û ew projeya yasa navê wê Qaysara wê li 17 meha şeşan ya îsal de werê bicîkirin. پشتی کو سروک امریکا پروژه یاسای قیصر امضا کر و لگوری و پروژه یاسای روسیا رژیم اسد و ایران و ورنس زدان او جی به صدمه کو تاوان جنگی ل سوریه انجام دانه گله گهرتن ل سوریه ل سر عرضه چبونه او تبهایک جلیره سوری را نامینه پروژه یاسای کو بریا 3 سالان د کنگرس امریکی ده هاتیه پیشکش کرن جالی سروک امریکا و بریا دمکه هات امضا کرن و او پروژه یاسا ناوی و قیصره لگوری پروژه یاسای بشار اسد واره دادگاه کرن و امریکا و آزاد به دیدتنا چهار سریاک سیاسی دا جبو کریزا سوریه پروژه یاسای قیصریا کج آلی دونالد ترامپ و هاتیه امضا کرن ده 17 ماه ششان یا ایسال لسر عرضه واری بجی کرن و هر دو پارتین امریکی سرکه لسر نواروکا پروژه یاسایی یک دنگ و یک نیرینن و دوی درباره در رکفتنک بهز نوبره هر دو آلیان ده هیا هر وها پروژه یاسایی یک هاتی امضا کرن و سزاین لسر بر پرسن لشگری و سرکردین سیاسی رژیم اسد بسپینه قانون قیصر ویل توای سوری واری بجی کرن و بتن نافچین روجالات چم فرات و نافچین کردی لخوان ناگره روسیا بریکو قانون قیصر لسر عرضه لسوری واری بجی کرن دست به تفگره کریه هر دو ولادیمیر پوتین سروک روسیا فرمان به هر دو وزیرین دروا و بروانی روسیا کریه کو دست دانستاندن لگر رژیم اسد بکن دا کو بهتر نافچین بر آوین سوری کنترل بکه و بهتر او نافچان بکونه بن دست هیزن روسی دا ین لسوریه دمینن پروژه یاساوی روسیا و ایران جل خو بگره کو لگر رژیم اسد شردکن هر وها جدار و کارتن جور بجور ین ابوری سوری جل خو بگره و هر حکومت که انج کمپانی پشتوانی چکدار رژیم اسد کربه و بر پروژه یاسای بکاوه هر وها پروژه یاسا وینوان والاتان جی بگره اگر آلیکاری رژیم سوریه بکن دوباره آوا کرنا سوریه دا ناوی قیصر لپروژه یاسا هاتیه کرن جبر د سال 2013 دا فوتوگرافیکی لشگری سوری ج رژیم اسد جدا بو و بهتر ج 55000 وینا و بلگهن تایبت به کشتن و اشکنجندانه د زندان رژیم اسد را دست امریکا کرن و ل جهان هاتنه بلاف کرن جبوی رانه خصنک بهتر لسر پروژه یاسا قیصر دبر خود مجم برز موسى بسپور یاسا ناب دولتی برز موسى دنباش اگر ته
وەکە پسپۆرە یاسایان ناودەوڵەتی پێناسەیەکێت دەست پێکێدا ژێ پرۆژە یاسا ئەنگۆ قانونە قەیسەر ڕەبکێ واتە ئەوێت چییە ji ber çi hate danîn ئەمریکا ji ber çi ev hezra hekir بەڵێ ڕۆژ باش gelekî spas ji bo te û ji bo guhdarê te بەڵێ ئەو قانونا قەیسەر یعنی قەیسەر بخوا نابێ مرۆڤێکە ku di eskeriya Sûrî de gelek wê nekişandin ew wênê ku miletê Sûrî dihate tezîbkirin ew wêne piştî bazdana qەyser ji Sûriya ew wêne hemû teslîmî hikûmeta Amerîkî kirin û li gor wêne gelek proje ji bo derxistina qanûnekê dijî rejîma Sûrî û dijî wa kiryarên wêne dijî miletê Sûrî ku dihate kirin gelek proje hatine pêşkêşkirin ji aliyê qanûnvanê Amerîkî û ji aliyê Kongres û Parlemanê Amerîkî û taliya wêne de gelek tedîlat ketine ser wa proje heta ku yek proje derket bi navê qanûna qەyser ji bo hîmayeta kesên Sûrî ê medenî û her wiha Parleman û Kongres wana jî muwafaqa kir û erê kirin li ser wê qanûnê û ew qanûn derket bûî navê qەyser. Belê başa birêz Musa qanûna qەyser li gor yasayên navdewletî çi cora yasa têdine çi cora qanûneka بەڵێ ینی ئەمریکا دەوڵەتێک هەری مەزنە di dinyayê de û ew çavê xwe li dinyayê hemûî jî digerêne ka çi çê dibe di dinyayê de lê mesela dîmokratiyê û mesela mafê mirov e di her dewleta de û bi taybet jî yek jê Ewropa Xerbî û Amerîka ew gelekî ve tişta temaşe dikin û her wiha qebûl jî nakin ku ew hikûmet ve nexweşiya bêne serê miletê xwe li gor wêne Amerîka hat ew qanûn danî û ew qanûn li gor Amerîka qanûnek şer'î ji ber gelek welat ne bi vê qanûnê tenê re disekinin lê belê bi hemû qanûnê ku dijî dewleta têne standin ew dewletê ku mafê mirova dikinet bin lingê xwe de û insana pê gelekî têşênin û pariyê devê wana jî jê distênin ji bo wê yekê yanî ev qanûna yasaya wêne li gor yasaya navnetewî gelekî yasaya û gelekî şer'iyeta wêne heye ji ber meselê mafê mirova ew kesek nikare pêşê de bisekine di mehakimê hemû dewletê Ewropî de ew maf tê parastin û ew maf yanî bi derbasbûna sala jî nayê windakirin weke ku îro em dibînin di Almanya de hinek kesê ku berî niha leşker bûn di eskeriya Sûrî de û berpirsiyar bûn ku îro têne muhakemekirin ji ber gelekî wana mafê mirova kiret bin linga de. Başa mamosta Musa diverdete got li gor yasayên navdewletî rawatiya wê yasaya Amerîkî heye herçende gelo vegeriya encûmenê ewlehiyê navdewletî yan netewaniye girt heta ku rawatî û şerîetê bidine vê yasaya yan jî ku Amerîka derxist xilasiya rawatiya wê heye yani birastî yani hinek maf hene û yan jî hinek yasa hene ew tenê dewlet li cem xwe li gor qanûna xwe dertêxê مثلا د Almanya de dema ku ew berpirsiyarê eskeriyê Sûrî ku îro têne mehkeme kirin Almanya nevekir hal ti dewletê dî yan UNO Umam el-Muttehîde ev qanûna Almanî vê tiştê tesbît dike û ew kesê ku di welatê xwe de ceraimê dijî insaniyetê bike wextê ku werê welatê me û gileh ser wî peyda bibe li gor qanûna welatê me hakimê dewleta me dikarin wî insanî bikişêne mehkeme û muhakeme bikin her wiha ev qanûna ku li Amerîka jî qanûna qeyser ya ku hatî danîn li gor
لگور مسئله مافی مروبات شویدا نلگور تشتكي دي يعني او قانونا قيصر شي نه قانونا تن الحالي خد امريكا دا دركت لبالي امريكيا او قانونا قيصر كرد الناف قانونا ميزانية وزارة الدفاع دا ياد صالات دا 2020 دا وبهفدورة درباسي كونغرس كرج بوي خاطري كو دنگ بدن لسر اريكرن يان نا اريكرنا وينا والغور وينا هاتا اريكرن بهجمارا هشتي ونه دنگاش اصلي صد دنگي باشا بريز موسى عم بينا كو قانون قيصر لسر سوريا بتجيب دەست پێکە دەبەری و بەحسە ڕژێما سووریا و گەلێن سووریا بکەم دڤردا قانونا قەیسەر وێ چ زیانێ بە وڵاتێن و دەستێوەردانێ دە سووریا دەتکەن مینە رووسیا ئەیران تورکیا ئەو ناکێ وێ بە چ ڕەنگی قانونا قەیسەر زیانە بگەنەوە و ڕێ ئانگۆرەی پێشاوە بگرێ براستي يعني نافي دولة روسيا وك يكيتيا روسيا الاتحاد الروسي وهروها حكومتا ايرانيشي يعني بناف دفي قانوني دا درباس بويا او هردو شي او هردو دولات او هردو حكومتي هردو دولتا عيني وكا حكومتا السوري دانا خويا كرن دبيجي تشكسي يعني انسانك به يانجي مؤسساتك به يانجي هيئاتك به يانجي شركتك به وقتكو اريكاريه بدي حكومتا سوري وهروها بدي حكومتا روسي وهروها بدي حكومتا ايراني جبوي خاطري كو دولتا سوري السرلنگي وينا بهيلن يانجي كو جبوي خاطري كو سوري خرط ببي دوی خورتبونی الانسان بده وما في مروبا بكت بن لنجي خدا سروي اساسي او كس وورنا محاكمه كرن وك شخص وك هيئات وك مؤسسات جي يعني بفي شواي هني ورنا محاكمه كرن حكومه روسي وك امريكا دبينه حكومتك يانشي دولتك اريكاريا حكومه سوريتك وهروها حكومه ايرانيجي واريكاريا وانا بحكومه سوريرا دهلك السوري بري انسان بده كشتني وزيدي ويناجي يعني دما وقتكو حكومه امريكيه قانونا قيصر دا دخوازي دوختك دا و عقوباته هنا بسكنينه شرطك يدينه سكنان دناويرا او شرط شي اوا قالك شرط انا لبل شرطك جي اوا كو الطياري السوري والطياري الروسي نما دركبنا ازمانه والانسان مدني بدن باشا ماموستا موساد وردا روسيا جي ولاتكي زلهيزا جهاني والهمبري امريكا دراد واسطه بردوام هردو بيك و سیاست و استراتیجیات نقشه‌اش به پیشروی هر کو برجبندی خود پارێزن رووسیا دەوێ بێدەنگ بێت هەمبەر بێ قانونا کول سەرسووری دەوەرێ سەپاندن گەڵۆ ڕاستە رووسیاوێ دەبژێ بان بەرژەوەندی خۆی کو سووریا دەبەردێ و بتایبەتی کو دۆ ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکە رووسیا دەخواست هەردوو وەزیرێن دەربەوێ بەرەبانیە کرد و بهتر ناوچەیەن سووری بخنە بن دەستی خۆدا يعني الجوردي تنا من يعني قالك تشتكوا سوريا دا تشي دبن هنا كي اريكرنا امريكا وروسيا بهبدوره هيا دبي مساله قانونيه دا قانون قيصر دا ازباورناكم راحتيه بيخنتي دا لي بالي يعني بيشتي دحفتي دي بيدا جبوي قالك تشتا امريكا وروسي يعني جبوي كشتنا انسانا جبوي درخصنا انسانا مالي وانا روس وامريكا يعني وهناكي هبدو ببينن والجور خططي روسي وهو ايريش بكل سر كسين مدني كنتو باشارة دا يعني وتوافقك هبدنا قبنا روسا وامريكا دا ازد بيشم بيشتي دحفت يدي بيدا بلكي ام نبينن كو طياري روسي دركب سر باشارة وهروها تشتي شواطئ بابيجن جبرت قانونا قيصر دا جهاتيا كو طياري حكومتا سوري وحكومتا روسي ندركبنا ازمانا تشتي شواطئ نابيجن بيشتي دحفت يدي ازباور دكم او تشتوي نما ورنا خويا كرم باشا مينا سر رجيمو قالين سوريا مامستا موسى الجوري في اسايا بروجي اسايا كوهاتي امزاكرن و بشتي
ده حفتي بتايبتي لركبتها حفده مها ششانده والسوريا انجو او ياسب كباري بجكرني ده و چه زیانه بگهنه رژیم سوریه چه زیانه بگهنه گلن سوریه کو رژیم هرچنده یاساج بسر دوره سپاندن و کو رژیم اگر ها زیان بگهلی و که کسایتی وان زیان و بچرانگی بکیوا يعني براستي بهتر قانون قيصر لسر مسألة بنگا سوريا مركزي كو برا دشوي برا رش سبيتكي اف گلكي مهمة ياد الدوا دسكني لسر او خدماتي كو دهيلن يعني او خدماتي كو تينش حكومتا السوري كو نخوشيه چيتكي مسألة إنساني ومسألة إغاثة شرطي قانونا قيصرة يعني أو مناطق كود بن دستي حكومات دبن كنونا حصار كرن وجبوي خاطري فكري بالمساعدات إنساني درباسو بن يعني أو مساعدات إنساني تأثير نار قانونا قيصر ليه بلي شتشتا كو حكومتا سوري قوين دكيش بوي كل إنسانة بدي والجندا بدي والبشارة بدي وإنسانة شمالي وادرخي أو تشتني بيتنا تأثير كرن لي أم بيجن دفاع حالاتي هالو دا تعداري هنا كي دكهي ملط لي بالي تعداري هاري مظن وقت سياسته دا أم لي ميزنن دا لي سياسته دا وي بكهي ريجيما سوري وي بكهي بردوامية في ريجيماني ونظام بشار باشا ما موسى الجوري قانون قيصر رجيم أسد وبروخي ينجي حتى تدمك رجيم أسد وبردوام بد صلاة دارية ده قالوا قانون قيصر دمك جبوي روخان رجيم أسد دست نشان كري ينجي بتني بردوام بد سباندنا سزاي عنده براستي يعني بردواما ريجيما أسد وقانونا قيصر تعلقاتي واش هفدونينا لبالي قانونا قيصر دهيليك وحرفاندنا ريجيمي نيزيك ببي قانونا قيصر يعني مدتي وناشي بين صالن وقو يعني هكذا دريش نكن وقتي دهاتيا مدتي ونا بين صالن لبالي تشتاكو دست الدقري آريكاري و هف بند ريجيم سوري دهيليكو اف ريجيم شخودا و هيدي وري عرفاندن اف قانونا قيصر وقتكو وعقوباتي خسر ريجيما سوري هلينيجي شروط هنا دانينا وقتكم هو الواشروطات ميزيني ديمك هو انتقالك سياسي قهارتنك سياسي دستوري دبيني افتح استيرا قانوني لسر بردواما ريجيميا ليه بردواما ريجيم الحالي خو او تشتكي ديا يعني قالك قرارات دي الدولي هنا قالك مؤشرات هنا كو افريجيما هنا و صالا بيستو و 2020 يكيدا وانما كاربي بردوام بكي ديمك دفي صالا 2020 هذا هنا قهارتن وانا خويا كرن او قهارتن يعني تأثيرها هري ما ظنشي يا قانونا قيصرة لبالي قالك تشتديشي هنا دبر قانونا قيصر داكو تأثير الفيري جيميت باشا ما مستا موسى بريا دروج سيروج ولاتني كتيا أوروبا جي سزاين خوك وصال 2011 ببسر رجيم دا سباندون دريش كرن حتى هيك حزيرانا صال 2020 يا كان قالوا تش فرق جداهينا برا قانونا قيصر وان سزاين أوروبي دهيا سزاين أوروبي جاء يكيبا وقانونا قيصر جاء يكيبا شبيندينا بروان دهيا وبتشرنجي هردو بيك با باندور لرجيم براستي برين هاشي بري قانونا قيصر شي هنا قانون امريكا تهابون يكو عقوبات دانينا سر ريجيم السوري هر وهذا دانينا سر قالك ريجيم دكتاتوري
واستبدادي الدنيا دا قوانين أوروبيشي هبون أو عقوبات ضدانين سر دولة بكا السوري لبلي دي إيصال دا 2020 دا قالك تشت تابلي هبدوبونا وزيدبونا وهناك فرهبونا وكبر دوامية قوانين أوروبي عقوبات سر سوريا وك ألمانا كو حزب الله الجم كرامون ريكستنا كإرهابي وقانونا قيصر كود إيصال دا رغم برينها كاريبو قانونا قيصر ديني وبرينها أو بينج هزار وينا بدستي قيصر كتنا دستي حكومة أمريكية دا كاريبو بري صالكي ودو صالاشي في قانون درخي لبالي تيخو ياكرن كوش إيصال بيدا يعني دست بيكا هرفاندنا ريجيما سوريا لغور تفاهمات الدولي يعني مؤشرات ولو خيات كنشبر ولو دئيصال دا افتشتها حمو زيدا بنا وفرح بنا باشا أما موسى أمينا نافشين كردي كل أو نافشا ناكونا بر قانونا قيصر دانقو قانونا قيصر ونافشان خواناقري دوردا چه تایبەت مندیەک وێ ژناوچەین کوردی را درست ببێ ژبەر چیان بێژن ناوچەین کوردی ژێوێ قانونی هاتنە دەرخستن و سەرنەونە سەپاندە براستي قانونا قيصر دا تنافشان نهاتنا باقتاندن سوريا الجور قانونا قيصر بتمامتي الجور سينوري خوينا بدولتي سوريا يعني نافچا كردي جي نجدايا يعني حتى روجائيرو دنافچان كردي دا ام دبينن كو ريجيم بخورتيكا كي هيا فامنكارن بيجن نافچا كردي ندنا في قانوني دايا لبالي ممكنة استثناءات ورنا خويا كرن ابيك يا الدوا تشتكي قالك مهمش هي دبي قانونا قيصر دا او شي يعني كان جيوي دست بيكي يعني او اريكاري كوتينا كرن ريجيمي كو ريجيمي خرط بكي او قالوا بري قانونا قيصر كو هات بكرن يعني بشتي قانونا قيصر كو هات بكرن يعني الجور وي قانوني بشتي صدو هشتي روجي جدانينا وي قانوني او اريكاريا بريجيما سوري را چه ببي او اريكاري اعتبار دبن فعلك جرمي او اعتبار دبن جريمة حتى معاقبة كرن القروي قانوني يعني ناشي كردي دا ما مستاد فردا اما جاب خالق قال جرين كات يعني بريكو قانونا قيصر دركي بان جورين فيساندن ومذكرن جالي دونالد ترامب يعني هر اريكاريا بورجي ما هات بكرن هر پشتواني بورجي ما هات بكرن او ناينا شمول كرن بياسايان بشتيكو هاتيام ذكرن ودركتيا يعني او تشتيكو بر وقانوني برين هاكو كتبن او شخبر كتنا لبنسبة قانونا قيصر او كاريكو بشتي صدو هشتي روجيش تاريخا ام ذكرنا قانونا قيصر او ناكمنا دبن بندي قانونا قيصر دا الا تشتنهنا يعني او جرائم ضد الانسانيه يدجي مروفاتي او جرائم او باشقنا او نتني الجور قانونا قيصر تينا تجريم كرن تينا جزاء كرن او الجور قانون نديهنا تينا جزاء كرن او وقتكو بري قانونا قيصر جي هاتبنا كرن او كريار وورنا معاقبه كرن ليه او تشتيد ديت قانونا قيصر ده هاتي بشتي صدو هشتي روشي يعني بشتي شش هيبا جدانينا ام ذكرنا قانونا قيصر يعني جده حفتي دي بيدا او اريكاري بريجيمي راتشي ببن لسروات كريارا اف قانون وعقوبه لسروا كسا ودينه قالك سباس جبوي بسبوري يا ساينا دولتي بس موسى كتب مرابوي قالك سباس نویزگاه جنانیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه جبرین اخویا نورمال باشاروک دربیسی روجاوی کردستان درخواست مالپارا فرمیان کسی راگهاند کو جبین به آمده بونا همو اندامان برای بچو مجارین سیاسی و رای خستنی گوتو بشکرین لسر استا سیاسی نویزگاه جنان روشو پیشاتین داوی لسوریه و روجاوی کردستان گوتو بشکرنو تکازی لسر نزیک بونا کردی
هەوڵێن هەرێما کوردستانی ژێ دەست پێشخەریەرە کرد جوینێ نیشان بە وەیەکێدا و یەکرێزیە کوردان و خزمەتە دۆزە کوردی بکێ و هێوی و مافێن وان جیبجی بکێ ئەنجومەنە خۆجهیە دەربێسیە ئەنجومەنە شوێنیا کورد لە سووریە جواتە خۆیان نۆرمال بە بەشداربوونە هەمی ئەندامان لەداخست و تێدا بەحسە چاوەنیا پێشکەوتنە کار لە باشار و گوندەوارێ دەربێسیەکردن و ئەشرەف ئەلمەلا وەکە سەرۆکەی ئەنجومەنە خۆجهیە بەژارۆکێ یا بەژارێ دەربێسی هاتە هەڵبژاردن و ئیدریس ئەشێخ و وەزنا حامد وەکە جێگر هاتنە هەڵبژاردن هەروەها تەکەزی لە سەربەردەوامیە کار و دوورکەتن ژێ نەجات پەرستیە کرێن لە ڕۆژاوای کوردستانی پێدە نرخێ گەنم بلندتر کرد و ئیرۆ ڕێبەبەریە پێدێ نرخێ گەنم ژێ 225 لیرەیان سووری بۆ 315 لیرەیان دەست نیشان کرد گوهاتنە نرخێ گەنم پشتی نەڕازیبوونە جۆتکاران ژە نرخێ دەخل و دانک و پێدێژە دەست پێکاوەرزێ چنینە بە دیار کرد بوو هات لە ڕۆژاوای کوردستانی دیاردەیە شەوتاندنە زەویان جۆتکارێن کورد لە باژارێن کوردی بەردامەودا ئەنجامێ دەژی سێ کەسان ژیانە خۆش دەستدا و 7,000 دار و 5,000 دۆنمێن جۆتکار شەوتی ڕۆژاوای کوردستانی شەوتاندنە دەخل و دانên جۆتکاران بەردەوامە و یا هەریداویژی شەوتاندنە زەویên گوندەوارên bajarê Kobanî û Tiltemer li gorî çalakvanên bajarê Kobanî ku duh agir bi bêhtir ji 7,000 darê zeytûnê û fistiqê li Rojavayê bajarê Kobanî ket herwiha bêhtir ji 200 darê zeytûnê û 1500 dônim li Rojavayê bajarê Kobanî hate şewtandin li gorî çalakvanan dazanîn ku agir ji gundê Zormiğarê li ser çemê Feratê dest pê kir ta gundê Xirbit Atto û Çariqlî hat û bêhtir ji 7,000 darê zeytûnê û fistiqê hate şewtandin û 6 demjimêran agir dirêj kir bê ku sedema agir pêkhetinê jî diyar bibe ji aliyekî din ve bêhtir ji 1500 dônim û 200 darê zeytûnê li gundê Bexdikê û Kulteb hate şewtandin herwiha bêhtir ji 100 dônim zevî li gundê Zoğir Şewitî ji aliyê xwe berpirsê PDê ya Belediya Bajarê Kobanî ragihand ku sedema agir pêketina zeviyan û darên cotkarin taniha nediyar e li bajarê Zirganê yê ser bi parêzgeha Hesekê ve agirekî mezin bi gundên Esediyê Eşbe Wîdad Abdilla Besîs Hermel Tilhermel Hol و هر دو باجارۆکên Zirgan û Reb'at ket û di encamê de sê welatên ji dû û dumanê xeniqîn û 12 welatiyê din veguhustina nexweşxaneya bajarê Dirbasiyê û bîtir ji 10 demjimêran dirêj kir her wiha 2 bombeyên çandî ji agir pêketinê di nava zeviyan de teqiyan têzanîn ku li Rojavayê Kurdistanê agir ta niha bi bêhtir ji 120 gundan ketiye û di encamê de bêhtir ji sû 5,000 dônim û 8,000 dar hatiye şewtandin û dibe ku jimara bilindtir be نرخە دۆلاری ئەمریکی ژمارەیەکەن و لە هەمبەر لێرە سووری تۆمارکرد و ڕۆژانەژی دە هەژمارکردنێدا بەردەوامە ئیرۆ لە ڕۆژاوای کوردستان 1 دۆلاری ئەمریکی لە هەمبەر لێرە سووری بە 1925 لێرەی هەتا فرۆتن و بە 1920 هاتە کڕین. شرۆڤەکارên سیاسی dibêjin ku destnîşankirina nirxekî kêm ji genim re merem û armancên siyasî li dûv hene bo nimûne bicîkirina siyaseta birçîbûnê li dijî Kurdên Rojavayê Kurdistanê ew jî dirêya hişkkirina ji dera dereyiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê kûçandin ye. Sala vorî bihtirî berhemê çandiniyê li Rojavayê Kurdistanê bo qurbaniya agir û îsal bihtir berhemê çandiniyê li Rojavayê Kurdistanê wê bibe qurbaniya bilindbûna buhayê dolarê Emerîkî û kêmbûna nirxê genim û carekî din diyardeya agir. Li gel destpêkirina çinîna dexil û dan li Rojavayê Kurdistanê PYD nirxê 1 kîlo genim bi 225 lêreyê Sûrî destnîşan kir û li gorî nirxê hatiye destnîşankirin bihtir berhemê mesrefa derase dernaxe û ev nirx ji genim re bûye cihê dirostbûna
مەترسیەکی لەسەر جوتکارên Rojavayê Kurdistanê. Destnîşankirina 225 lêreyê Sûrî بۆ her yek kîlo genim li demekî de hate ku nerxê yek kîsê valek ku ji bo genim têne bikaranîn 300 lêreyê Sûriye. Ku ew jî di demekî de nerxê di yek çuvalê vala bihtir ji 2500 lêreyê Sûriye û nerxê yek dolarê Emerîkî li hember lêreya Sûrî geştiye bihtir ji 1800 lêreyê Sûrî. Piştî bilindbûna dengê nerazîbûnê ji aliyê cotkaran ve PYD nerxê yek kîlo genim zêde kir û bi 315 lêreyan destnîşan kirin. Ku her du cotkarê bajarê Kobanê got ku pêwîst e di dema niha de nerxê yek kîlo genim ji 500 lêreyê Sûrî bihtir da ku cotkar zerarê neke û bikaribe masrûfa xwe vegerîne. Nerazîbûna buhayê genim û kêmbûna buhayê lêreya Sûrî li hember dolarê Emerîkî mezin e. Arzanbûna buhayê genim û kêmbûna buhayê lêreya Sûrî li hember dolar matirsiyekî mezin durust kiriye û di encama wan pêşveçûnan de û ji ber belavbûna vîrusa korona rêjeya bêkariyê û hejariyê di nava Kurdên Kurdistana Sûriyê de zêde bûye û giraniyekî berçav di nerxê kel û pelan de durust bûye û de xuyakirin û karîsat wê were encam dan. Li bajarê Kobanê darasa Angopatos li hember çinîna yek hektarî ceh 20,000 lêreya Sûrî werdigire yan jî dibe şerîk bi rêjeya 20 ji sedî ji her yek hektarî û li Hesekê darasa Angopatos li hember çinîna yek hektarî 12,000 lêreya Sûrî werdigire yan jî dibe şerîk bi rêjeya 12 ji sedî ji her yek hektarî. Weke cotkarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin êdî ew nikarin di proseya çandiniyê de berdewam bin û eger rewş bi vî awayî berdewam be cotkar nikare zeviyê xwe yê îsal biçine û hizra çandiniyê carekî din nake. Şorevekarê siyasî dibêjin ku destnîşankirina nirxekî kêm ji genim re merem û armancên siyasî li dûv hene. Bu nimûne bi cêkirina siyaseta birçîbûnê li dijî Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Ew jî diriya heşkirina jêdera dareyiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku çandiniye lewma erk li ser tevaya aliyan bi hewara cotkaran ve biçin. Li gor amarên dawînên gehiştine destê arkê heta weke niha bihtir ji 15,000 donim li Rojavayê Kurdistanê ji zeviyê çandiniyê hatine şewitandin ku li ser 130 gundî têne dabeşkirin. ناجزه برخود ما جمع نوچگهانه آرک در عبدوی قوش باشار حسکی بمره داره دنباش چه زنیاری نو یا دروژن بوری درباره چندنیه لجمع تهنه و به تایبتی دنگوی که قود انجام آگرده سی ولاتی بونه قربانی جانه خوش دست دانه اگر ته زنیارین بهتر بده آنگو بدارو درخی بله زنا بله بله براستی بله براستی یعنی امکارم بیشن شوات چندیه روزانه هیه یک جرنال در دوری حسکه نزی جای کوکه بیشن ل باشوری باشاری حسکه جی هر وها السرية دربيسيجي يكجرنا قيدا دولن بس يعني رجايا بتوك بلكي 10 دولن به يا 15 دولن به وكيدن بهترين دكارن بيجم الزرقاني او شواطق الزرقاني تشيبو يعني شخصي ولكن جانا خوش دست دان او جي يعني وقت هولدانا وان جو اجر ومرينن بهنا دخاني او ولاتي مرن او سيولاتي دارا او سيولاتين كو جانا خوش دزدانا كينا خلقي كودرينا يعني اوانا براستي يعني نابي وانا كتي دستمده وك خلقي يعني زرقاني علمي مكرن جو سيسيا او سحب حرسيجي اج بيكاتين عرب بون بيكاتي عرب بون جو و جانا خوزدستان وكي دج مرغوتن جو 12 حبي دنجي جو هاتن وغستن نخوشخانه دربيسيه بله بله دارا شوات به دروژه بوری ده درست بوا یا نه يعني شوات اذكر بيجم روزانه هي بس يعني
يعني برنگکی کم يعني دکارم بیشم ده دولم نزیکی تای کوکا ایرو شودی يعني شودی وكيدن ام بیشن اگرکش جباجار حسكي تشون وقريبون يعني سيطرة السر بكن وكيدن سريع دربي سياجي يعني شواتك جيبو او جيبوك بو يعني برنجي كي وصا ده دولم الفربو بازا دولم الدردوري كوكبو بله باش هم کارن بجن باوه کی گشتی يعني وكو كنت بجد دي خيا كرن اگر زوتي كنترول كرن يعني قباتنا بزوت كنترول كرن شخوا اگر كوش يعني لقابا قبا هب براستي يعني تحكمي بينا باجل زرقاني تشيبو ويروجاهاني با خرط بو قالك دا برخوا يعني دكارم بقدرين بلكي نيزي 2000 دونم هات شوطاندن سرخطا الزرقاني بله باشا دارا ايرو پیاده نرخ کیلوگرم خسته 325 لیره گوری کوهاتی را گهاندن گلو برسه وانگو دنگو چد ناب جودکاران دا بلاو بو جبرده جودکاری کی باجار کوبانه دگوت کو دوی نرخ گرم ای سال نکم تر بش 500 600 لیره حتی کو بکاربه مصرف خود در بخی یعنی اب زیده بون چه کارودان جم جودکاران چه کرد يعني زنار يعني 325 حياة 325 براستي او يعني او فرقه ببورا دارا 315 ليره دارا 225 315 بلي او فرقه يعني او فرقه هاني تني زنار اگر ايرورو ولاتي يعني كيلوا شكر بحزار سدي ذكر يعني بيجن كيلوا فروجة 2003 تكرر يعني اب كيلوا غنم تشكيناك همبري في بوهابونا هاني زنار بلي باشا جالاكس باس جبوي نوچغاني ما دارا عبدوكوج باجار حسكي بمرابوي جالاكس باس لا باجار كوباني روجاوي كردستان جوانكي كورد لسر برا قرا قوزاق یا چم فرات راستی بویره که هاتو در انجام ده بن آبو جانا خوش ده جدرن خواجهی را گهاندن کو جوانه بنابه محمود عبدالقادر دماش باجار من بجه ودگریا کوبانه لسر پرا چم فرات راستی بویره که هاتو در انجام ده بن آبو جانا خوش ده جوانه کرد 35 سالی بود دکانه که جروبرگانده کار دکر خزاندار بو باوه 5 زاروکانه لا روشاوای کردستان بمبایکا پاشماین پیاده تقیه جدرین خواجهی جارکر را گهاندن کو بمبایکا چندی لگونده جبنه کودکوی روشاوای باجار کوبانه ده به پاتوزا محمد شیخوده تقیه تزانین کود دسپیکا سال 2020 ده حتی وکا نها 13 تقین لباجار کوبانه رو دانو دان جاموان تقینان ده دو کسان جانا خوش دست دانو حبده کسی دنجی بریندار بونه دانجام الشر نابرا تركيا وباكا كدا لسنورين هرما كردستان لناحية دير لوكي كرو بابك شهيد بون سامي اوشانا عربي بري ناحية دير لوكي راقهاند كوبالا فرنشرين تركيا جاي هندابي لكومالقها هيتو تيه بومبا باران كرو دانجام دا سيد جلال نيروي 8 صالي احمد سيد جلال 8 صالي شهيد بون وەکە سامی ئۆشانەدایە زانین کوبابوو کوڕێخوا بمەبەستە کارکردن دە ڕزوباغین خۆدە چووبوونە وی سنووری لێ بوونە قوربانیا شەڕێنە بەراپەکەکە و تورکیادا تەبێ هەوڵان بۆ بەگوهاستنا تەرمێنوان لێ هینا تەرم لە جهێ بۆم بەبارانکردنێنە تۆرە ڕاگەهاندنە جەنگی لیبیا کوشتنە فەرماندارێ فەرقا سوڵتان مراد یا سووری لە نێزیکی پایتەختە لیبیا ڕاگەهاند تۆرە ڕاگەهاندنە جەنگی لە وڵاتی لیبیا ڕاگەهاند و مراد ئەبوو حەمود العەزیزی فەرماندارێ فەرقا سوڵتان مراد دە ئەنجامە شەڕ و پەفچووناندا
لە نێزیکی باژارێ تەرابلۆس پایتەختە وڵاتی لیبیا هاتە کوشتن و جالی خۆبەژی ڕەوانگەها سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهان کوسێ زەچەکدارێن سووری یەن کۆ لە لیبیا شەڕ دەکەن لە چەند ڕۆژێن بوری داهاتنە کوشتن و دازانین و حتاوەکان هاژمارە چەکدارێن سووری یەن کۆ لە لیبیا شەڕ دەکەن گەهشتە 11200 چەکداری. بە بێوایم گەشتنە داویا بۆڵتەنێ هەر شاد و بەختەوەر بێن.